Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mukurikirana amakuru n'ibiganiro tubagezaho ahangaha kuri Ihango TV. Ihango TV ni umuyoboro wa YouTube ukugezaho amakuru aba ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi, ariko by'umwihariko amakuru yacu akaba yibanda mu karere k'ibiyaga binini. Muri aka kanya rero turaje kugira ngo tugende turebera hamwe ibijyanye n'amakuru ari kuvugwa cyane cyane aganisha ku ntambara itutumba hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari inama yabaye ku munsi w'ejo aho umuryango w'abibumbye wakoze inama ndetse abayobozi mu bihugu byombi haba hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ku kibazo cy'intambara itutumba hagati y'ibihugu byombi, ndetse u Rwanda rugaragaza ko byanze bikunze rwiteguye gusandazanya na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe cyose baba bakomeje guha intwaro umutwe wa FDLR usanzwe urwanya leta y'u Rwanda. U Rwanda kandi muri iki kiganiro cyangwa se muri iyi nama babashije no gutanga ibyo babona byaba igisubizo kuri iyi ntambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru rero tugiye kukugezaho ari buze kwibanamo n'andi menshi anajyanye n'avugwa ku rugamba hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho n'ubundi agahenge kari katanzwe katubahirijwe kubera ko no ku munsi w'ejo umutwe wa M23 wari mu ntambara. Turagaruka rero ku bikorwa byakozwe ku munsi w'ejo hagati y'impande zombi, tugende turebera hamwe aho ibintu bigeze hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero muri aka kanya ngushimire wowe ugiye kubana natwe muri aya makuru, wowe utwumva uri mu Rwanda, muri Kongo, mu Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda ndetse n'ibindi bice byose bigize umugabane wa Afurika. Mwese ndabasuje kandi mbahaye ikaze muri aya makuru yacu y'aka kanya. Ndongera kandi gushimira mwebwe mwese mutwumva muherereye ku migabane ya kure, haba ku mugabane wa Amerika, umugabane wa Aziya, umugabane w'Uburayi. Namwe mwese ndabasuje kandi mbahaye ikaze muri aya makuru yacu y'aka kanya. Muri aka kanya ndagusaba niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, ushobora kujya munsi y'iyi video maze ukareba handitse ijambo subscribe cyangwa se sabone, ubundi ukarikandaho. Ntiwibagirwe kandi no gukanda ku nzogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro byose dukora umunsi ku wundi bijye bikugeraho kandi mu ba mbere. Reka amakuru yacu tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko u Rwanda mu muryango w'abibumbye bagaragaje aho bahagaze ku ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Banagaragaza ko kandi batishimira na rimwe amagambo rutwitsi akomeje kuvugwa n'abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uhereye ku yavuzwe na perezida w'iki gihugu ndetse na nyuma yaho ashyizeho guverinoma, abaminisitiri yabo w'ingabo ndetse na minisitiri w'intebe, bose bakumvikana bavuga ko bakomeje umugambi wo kurwanya igihugu cy'u Rwanda ndetse ko bashobora kugihungabanyiriza umutekano, nk'uko nawe yari yabivugiye mu gace gaherereye muri Kivu y'Amajyepfo ubwo yiyamamazaga ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize. Ni amakuru rero akomeje kugenda ajya hanze agaragaza ko u Rwanda kugeza na n'ubu nk'uko rwakomeje no kugenda rubigaragaza ko rudafite ubwoba bw'intambara itutumba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakavuga ko ndetse bazayagura ikagera mu gihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rero nk'uko na perezida w'u Rwanda Paul Kagame akomeza kugenda bivuga umunsi ku wundi, rwongeye kugaragaza imbere y'inama y'umuryango w'abibumbye yuko bifuza ko hakemurwa ikibazo kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakoreshejwe uburyo bwa diplomasi cyangwa se nyine uburyo bwa politike, hatabayeho intambara, ahubwo abo bireba bakaba bahura bakaganira. No kuvuga abafite akaboko mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa kandi ibi bitabayeho, u Rwanda ntirushobora kuzakomeza kwihanganira ubufasha leta ya Kongo igenera umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ndetse ngo banihanganire imvugo zakomeje kugenda zivugwa n'abategetsi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakomeje kwemeza ko bazashyirwa bavanyeho ubutegetsi bw'u Rwanda, nk'uko bakomeje nyine kugenda babigaragaza mu mvugo zitandukanye zaranze abategetsi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rwongeye kugaragaza ko abaturage b'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda yuko babayeho kuva kera na mbere y'ubukoloni, ngo bityo rero kuba leta ya Kongo ivuga ko bagomba komekwa ku Rwanda, ibyo ngibyo niba babitekereza batyo bagombye no kuba batekereza ku mitungo yabo ndetse no kuri gakondo yabo. Bashaka rero yuko aba baturage baherera ku Rwanda bakabasunikana n'ibyabo, ni ukuvuga ko ubwo ngubwo u Rwanda rwasubirana ubutaka bahoranye mbere y'uko
ubukoloni buca imipaka maze abanyarwanda bamwe bagasigara hakurya y'umupaka, ubwo ni mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abandi bakaba bari mu Rwanda. U Rwanda mu bihe bitandukanye bakomeje kugenda bagaragaza ko ikibazo cy'abanyarwanda bari muri Kongo yuko bagomba gutuzwa cyangwa se kubahwa nk'abandi benegihugu, kubera ko hari n'ibindi bihugu bibafite ariko byo bitigeze bikora nk'ibyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo ikora uyu munsi wa none, harimo ndetse Uganda nayo bivugwa ko harimo abanyarwanda abatari bake, ndetse n'igihugu cya Tanzania ahitwa za Karagwe ndetse n'ibindi bice byose bivugwa ko hari ibice byari bituwe n'abanyarwanda, ariko nyuma y'uko ubukoloni bukase imipaka abo banyarwanda bakajya mu gihugu cya Tanzania, igihugu cya Tanzania cyarabakiriye kandi kibafata nk'abandi benegihugu bose. Akaba ari nayo mpamvu rero u Rwanda ruvuga ko umuryango w'abibumbye ndetse n'abandi bose bireba bumva ko bagira uruhare mu gukemura ikibazo kiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo nuko bagerageza kumvisha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagahagarika kwica abaturage babo, ndetse bagahagarika no gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside ikwirakwizwa cyane cyane n'abari mu mutwe wa FDLR basize bayikoze mu gihugu cy'u Rwanda. Mu yandi makuru ariko turagaruka ku itangazo rya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame wavuze ko bamenye iby'amasezerano yasheshwe yari hagati y'Ubwongereza ndetse n'u Rwanda, yari ashingiye ku bimukira bagombaga kuva mu Bwongereza bazanwa mu Rwanda. Ibyo ngibyo rero leta y'u Rwanda yahamije ko yamenye yuko aya masezerano ashobora guseswa mbere y'uko bibaho, ndetse bo bakavuga ko imyiteguro bari barayikoze neza ndetse n'ibyari bikubiye mu masezerano bakaba bari baragerageje kubyubahiriza. Ariko leta y'u Rwanda ni ukuvuga Paul Kagame muri iryo tangazo ntibigeze batangaza ibijyanye no kuba hari amafaranga yatanzwe n'Ubwongereza agera kuri miliyoni 300 z'amadolari y'Amerika yagombaga gukoreshwa mu myiteguro yo kugira ngo izo mpunzi zizabashe kugera mu gihugu cy'u Rwanda. Leta y'Ubwongereza nayo uretse kuba yaravuze ko yatesheje agaciro aya masezerano yari yarashyizweho umukono n'u Rwanda ndetse na leta y'Ubwongereza, ntabwo yigeze ivuga ku bijyanye n'aya mafaranga angana na miliyoni 300 z'amadolari y'Amerika niba agomba gusubizwa Ubwongereza, cyane ko amenshi yakoreshejwe nyine neza kandi mu bikorwa byo kwitegura, bityo ubu bikaba bigaragara ko u Rwanda rushobora kutazasubiza aya mafaranga kubera ko yakoreshejwe mu kwitegura, ndetse n'ibikorwa byakozwe nyine byose bikaba byari ukubahiriza amasezerano. Muri make u Rwanda kuba nta kaboko cyangwa se nta ruhare rwagize mu kuba aya masezerano yahagarara, bivuze ko byagorana no kugira ngo bagire igice cy'aya mafaranga babasha gusubiza leta y'Ubwongereza. Mu yandi makuru, mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo intambara irakomeje, aho cyane cyane irimbanyije mu bice bya Rubero. Ni muri teritwari ya Rubero rero aho bivugwa ko umutwe wa M23 wenda gufata umujyi wa Butembo, akaba ari umujyi wa mbere rero muri teritwari ya Rubero, ndetse ibingibi bikaba bibaye nyuma y'aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zasabye agahenge hagati y'abarwana, no kuvuga M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abazifasha barimo SADC, Leta y'u Burundi, FDLR ndetse n'abacanshuro bakomotse mu bice bitandukanye birimo Romania ndetse n'Uburusiya, nk'uko tutahwemye kugenda tubibagaragariza mu gihe cyashize. Aya rero ni amakuru akomeye ukomeje gukurikirana ahangaha kuri Ihango TV, aho dukomeje kugusomera ibyasohotse mu binyamakuru tukabikugezaho 5 kuri 5. Reka tunyure no muri iyi nkuru ivuga ko abategetsi bavuga ari kijyana mu muryango w'abibumbye bagaragaje ko M23 imaze kugera mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, bavuga ndetse n'uduce irimo kugenzura. Ni kuri uyu wa mbere tariki ya 8 z'ukwezi kwa 7 2024, Madamu Bintou Keita, umuyobozi w'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yatangaje ko hari uduce two muri Kivu y'Amajyepfo umutwe wa M23 ubu ngubu urimo kugenzura. Yabivuze ubwo yagezaga ijambo ako kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi. Muri ako kanama rero Bintou Keita yagaragaje ko mu byumweru 2 bishize umutwe wa M23 wigaruriye uduce dukomeye ndetse ukanatwika ibirindiro byinshi bya FARDC, ibyo avuga ko bihangayikishije cyane MONUSCO.
ati ntewe impungenge cyane no kuba umutwe wa M23 ukomeje kwigarurira uduce twinshi mu buryo bwihuse. Muri ibi byumweru bibiri bishize M23 yafashe uduce twinshi dukomeye. M23 kandi n'abayishyigikiye banatwitse ibirindiro byinshi bya FARDC. Uduce uyu mutwe uheruka kwigarurira turimo imijyi ya Kanyabayonga, Kirumba, Kayina, twose two muri teritwari ya Rubero mu ntara ya Kivu ya ruguru. Iyi teritwari abarwanyi ba M23 bayigezemo mu byumweru bibiri bishize. Madamu Bintou Keita kandi yatangaje ko M23 ubu iri muri Kivu y'Amajyepfo, agaragaza neza ko iherereye muri teritwari ya Karehe. Bintou Keita kandi yanashinje u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23, anagaragaza ko hari impungenge z'uko amakimbirane ari hagati ya leta ya Kongo akwiye kuba ashobora kugera mu karere kose. Asoza avuga ko amakimbirane ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo adashobora gukemurwa n'ingufu za gisirikari, ko ahubwo ibiganiro ari byo byonyine bishobora kuyakemura. Nagira ngo nkumenyeshe ko muri aka kanya intambara irakomeje cyangwa se irarimbanije muri teritwari ya Rubero, by'umwihariko umujyi wa Butembo ukaba ugerwa amajanja n'umutwe wa M23 nyuma yo kwigarurira Kanyabayonga ndetse na Kirumba. Barasatira umujyi ukomeye wa mbere ndetse muri iyi teritwari ya Rubero witwa Butembo, nawo bakaba bashaka kuwigarurira nubwo byari byavuzwe ko bari mu gihe cy'agahenge. Nyuma yaho bitangajwe ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zashatse guprofita aka gahenge ngo zatake M23 ititeguye, byarangiye bongeye gusubira mu ntambara. Akaba ari intambara rero ikomeje kubica bigacikara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndagira ngo rero nkubwire ko amakuru yacu tuyakomeza n'ubundi nk'uko bisanzwe, tukaba tukugezaho amakuru aba ari kugenda avugwa hirya no hino 5 kuri 5, aho tugusomera mu binyamakuru ndetse tukagenda tukurebera no ku mbuga nkoranyambaga ibiri kugenda bihaca cyangwa se biri kugenda bitangazwa. Uko wabibonye rero ku munsi w'ejo, ingabo z'umutwe wa M23 ndetse n'abaturage ndetse n'abarwanashyaka barimo ndetse na Colonel Nanga, uwo muyobozi w'itsinda rya AFC, nawe yari mu muryango cyangwa se yari mu nama yakozwe n'umuryango AFC, maze baza no kuba binjiza abasirikari batagira ingano, bivugwa ko nyine ari abiyemeje kwitangira igihugu. Akaba ari ibintu nyine biri gukorwa ku mugaragaro byerekana ubushake bw'abanyagihugu, cyane cyane ku cyerekeranye no gushyigikira umutwe wa M23. Ni abasore rero wabonye bakomeje kugenda burira mu modoka bakurira n'imbaraga nyinshi n'ishyaka ryinshi, aho basezeranijwe ko nyine bagomba gufatanya kugira ngo babohore abakongomani bakomeje kuba ku ngoyi bazirikwaho n'ubutegetsi bubi burangajwe imbere na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ndetse binavugwa ko nawe akomeje kugenda afatanya n'abandi banyamahanga, cyane ko uyu nguyu yakuriye mu Bubiligi, naho yabaye cyane aza kwinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aje kuyobora iki gihugu, aho ubu ngubu ari muri manda ye ya kabiri, ndetse bikaba bigaragara ko ashobora kuba ashyize imbere intambara, nubwo ku munsi w'ejo byavuzwe ko uwitwa Olivier Nduhungirehe ndetse n'umuyobozi ushinzwe ububanyi n'amahanga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byavuzwe ko bahuriye i Zanzibar muri Tanzania kugira ngo bagirane ibiganiro bigamije kugarura umubano hagati y'ibihugu byombi. Uyu mu minisitiri w'u Rwanda w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe abinyujije ku rukuta rwe rwa X yatangaje ko bari mu biganiro bishobora kuzavamo amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda, kuko yavuze ko ibiganiro bagiranye byabaye byiza cyane ndetse bikaba bishobora kuzavamo umusaruro nk'uko yabitangaje kuri urubuga rwe rwa X. Ni amakuru rero akomeye tugenda tugukurikiranira, nkurarikira rero kuza kubana natwe n'ubundi mu makuru ari buze. Reka rero amakuru yacu n'ubundi tuyakomereze kukumva iyi nkuru y'uyu Murundi wibasira perezida wabo Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi banyapolitike b'u Burundi bakomeza kugenda bagaragaza ko babogamiye ku butegetsi buriho, nyamara bigaragara ko nta cyiza na kimwe ushobora kubagezaho. Yabaratiye uwitwa Paul Kagame, ni perezida w'u Rwanda,
ku rwego rukomeye. Hari video ndende nakoze ijyanye n'ibyo nyine yagaragaje muri iyo video ye, nkaba rero nayishyizeho nayo mukaza kuyikurikirana niba mwumva mubyifuza. Twe mu Burundi dushaka yuko ibitekerezo biturimo mu mutwe ko tubihomeka mu yundi muri bad force. Namara kurangiza ngo mu Rwanda ngo nta demokarasi hari. Mwigira hari mwege mu Burundi. Twe mu Burundi ra. Ko tuvuga ko mu Rwanda nta demokarasi ihari, twege abarundi ari twebwe twenda gutuka abanyarwanda. Bikore mu Burundi turabenemereye ko mu Burundi dufite demokarasi. Ubwo neza mu afise ubwenge mu mutwe baza ko kucyira hamwe no mudede umubwira ngo intwaro yanyu ndayihakanye atezwe mikoro no munyamakuru, wo munyamakuru nimwamenya niyo yaciye bamucishije. Kandi mamigira bera tuzota ariko umutwe ngo tuzota muri abagome. U Rwanda gura ngo rutere imbere byumviriza ibitekerezo, bijya bitekerezo n'ababivuze uri umuntu mutabyumva kumwe urashobora kuvyakira wowe ukabivyaza mu musaruro. Niyo mpamvu mu Rwanda babareka bakavuga ngaho ntabari uvuga ngo twashike u Rwanda ngo no, ni ibintu bifatika vyumvikana, ni ibintu biboneka naho u Rwanda ni ibintu wabubonesha amaso kisi gusa mu mutwe ngaho mu bise problem y'ubusasa. Okay, icyo kuje ku ruhande. Reka mvuge ikindi numvise muri Kongo ari naco numvise ari cyo no mu Burundi nabonye bakoze ryari sinzi ko mubise muri misi shize ko mu Burundi abasirikare ngo bagiye kugwana muri Kongo bagaruka mu Burundi mwaciye mubacira urubanza rwo kujya mu gasho ngo bahereyo kubera ngo bahunze intambara. Nabyumvise mu Burundi ariko baheruka kubivuga. Ariko reka mabwire umuntu guhunga intambara n'ubure